kugwata ugeni kirinteto chieto cheru theithatu mbita Maureen Kinya monanire to mathitho ni Maureen Kirimi amona nteto iria nkureterete ni mukaririgite wa LSK Tharakanithi kuromba kujukirwa matagaria ja marito kiwatho kiri enyangia ba anini kiwendo kasagasa kumira kaunti ya Lamu nyuma ya biashara ba mirago chumiria kuregana na kuongerwa kugoti kirimira ontu bwangaratanite biashara eje anene mukari umwe kuthitanga ngavana wa Isiolo Abdiguya akiuga ni amutunyite munda jwa eka 5 ntere cha rwirirwa rera Thano kunyamaria akari Gembe North baba inge bakioneka kugeta ngendo indaja gochwana na ruji Kigerio kia KCSE nigitonyete ntuku ya ijere ntuku ya narua aria ntere cha Gembe North gesigo kiria kiri na ituo kenda ari bairi babarito na baria bomba kutharimwa kagita konthe betete na mbere kuthithia igerio bibi DCC Samuel Kiarie augete mwankera nande gutethena kinya iriko irakujirwa kiri uthithia bwa kigerio giki Nicola Chabare na Rugonoru Senta zote zimepata mtihani kwa wakati unaofaa. Kire chukuru chionde kenda irachi sub county ya Gembe North na iriko thinambera kuruthirwa kirio KCSE kia mwanka ujo kulingana na DCC Kiarie aliuga alitoa abaire yake ibo bakurutha akigirio giki bae na wiregiro bakwegwa atwana atwao wanafunzi ambao wanatarajiwa kupata watoto wako hospitali. Mmoja ako Maua Hospital na mwingine ako Palare. Amwana oguna utariria ate egitarire mbureti kwe kwanjiria kinya kiro ikianjiria kwina gwirigiro bakigiro kithi na mbere eboe otena mithangio kinya ya kwaga agonto wa kuendera kwega ukinyithia kigiro giki. Tunataka kuhakikisha kwamba wale wanafunzi wanafanya mtihani kulingana na masomo yao ambao wamefanya kwa miaka 4 iliyopita, ili hata ile grade ambayo mwanafunzi atapata iwe ni ile grade ambayo anafaa kupata. Na tumeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba hakutakuwa na chance yoyote ya wizi wa mtihani. Hatuna changamoto yoyote ambayo tunatarajia wakati huu kwa sababu hatujakuwa na mvua, kwa hivyo hatujakuwa na sehemu labda changamoto ya transportation. So tunaamini kwamba mtihani wote Mungu akitunufaisha itaisha vizuri. Kumalare Gembe North, Peter Class, Chabare. Mukaririgite wa LSK kaunti ya Tharakanithi niwe Faith Mutua ni arombete matagari aja marito kujukirwa amaramari baria bakagwatikana kana kinyapa gwatikanaga na maiti aja kugwata Kenya ana banini. Wakili Faith Nkurukini arombete achiari na amenyeri ba ana kuthingatira ana gwa kuweka gitaga kakarutha kenda kurigiria makarika ja mwaka juju. Samugeshima ni agutumenyithia Nkuruki. Kuringana na mukaririgite wa kiama kia mawakili LSK rongirwa kaunti ya Tharakanithi Faith Japan Mutua wongere kubwa makarika maanabari kwenyangwa kiwendo nu watibonene kire anababu. Faith areuria achiari amenyeri ba ana amona anababu bobongwa baringa ripoti rira kuumira makarika tamamu erenjera ya guchwira anababu haki ya gisheria. Kudhulumiwa kwa watoto, haswa kudhulumiwa kimapenzi kwa watoto ni jambo la kusikitisha sana. Na ni jambo ambalo kama jamii kufikia wakati huu tunapaswa kuwa hatuzungumzi maneno kama hayo tena. Sisi sote kama jamii tuko na jukumu la kuwalea na kuwatunza watoto. Kwa hivyo ikiwa tutaketi na kuona maovu yakitendeka dhidi ya watoto wetu na tunanyamaza, tutakuwa tumeanguka kama jamii mzima. Ariuria achiari amona amenyeri ba ana barekane na mutugo wa kwithaithania ndeto cia muthemba ta uju bakiwe